Kuchania tiatika biashara na mabisabo kuitithio oti kaunti ya Tharaka Nithi ni kujiri irwira marimanti nyuma ya mabisabo kinyelie biashara ba kuito oti nabo barea biashara ba bawite batito oti mwankarea ba ukirorero boya bakiwe rwirire tina cioro kana kinyarwiro kuthamba naguo batite kidio ntubo mwankarea tho kuwekethire yakwa ura kubatere mwandiki wetu Nteto Paul Wakabithi ena Nteto hii. Ibo watinda thokoni ya marimanti muthenya gwemthi inkire gatika kanja Tharaka Nithi na biashara thokoni ino biumia biere bithiru mujumbe Susan Goa Mwindu na ariungire thokoni ino na kuria biashara batikare ogot mwankira rira bagakirwa thoko na nkuruki kuingirwa maendekithiria mao arehe mthi bakirugura thoko baithukiri mabitha makanjo nkuruki yegana rimwe bakira chimithagwa kurungogoti bamberia gwetia kanzo bamberia kurithia goti bakwamberia kurithia goti tio tobaira tirire twairwo tutikare goti mwanga twakirwe tukua twakirwe amberia kotofosi tukare akana tuture turi thokonya marimanti mwanga thaino no ntubamwire ke mukono ikutore tukambane tukambane ereke otheroni tukothani ande thaino maindi gwera ira twena cio bareja kurithia ushuri na lazima na bakibora gantu neke na itwarirwe twakirwa thoko bathinga thoko yetu na twige tiakwa na twauga na atio tondu tutikwakirwa thoko tiri ya goti mbangane na tukakirwa thoko neke gitumi ba tutumira andu kuma kona tu biashara baba kimeneria anene tagaria rere mabitha mama gutumira inya kubanyarira nondu kinya barithia bagi utautanagia biandarwa biao kondinga kwa bandinga mara bakareta bakathwana tokareta babange ukinya baba bakire wanatonya ine bakire twakuma twatoria marimanti nsima ngotiara ndakora ndongi ogwo kwana myanke akwa ndongi aunkiaria thoko ya marimanti metherete kariogo gato gakwa tutigere ana thina mbeti yogo kinya ndongi agundongi imaratati mboka gatha komi nemo gotura roye maratati ni mema twekangu yarega gatweka nkaugia rwera kwa morio kinongora amabati ndagenda da untu kwena rokonda ulimbiyo batigo ciata na nkuwa roro mwanko mbeterete ati kuri baringitwe muntu bambwintu gyake ukwa munena ugire batikare na gutigwa ake bakare ambe ciambi na batiko thora bakwenda tamukothi mabo munandu gamirita baukari kuna ninkwandira roro mono ku antu bakaba kiringwa na ibondo gamirita bauti mabakwankire gata mucarunku wata kinyama kwaje mato kwandia na pembe ile kwendwa cionde iroje nire unyogo tana bioro na bioro bire anto baikinyangaro manyeguru na nange watyoke nyinto nyabo kamureka yana wataka kona iro kwake etu itekotharua na digiti bakwenda na utena mana tura digiti batu tutumikira ura kubatere nkuruki bajietetie na ciambugi atena gatwega twambiti batiro ngogoti mwankira rira bakaruthira bora bakwenda bakareta kura kungi kinyanga bana na mberia gotoma nto bakuma kwa ochuka na bakuma kathwana na baya gotora mwaka guri thorere ringi muntu wanathokia marimanti tule marimanti twauga totiria kuma munde batibatirie kuria gogu baira abantu bakwenda yerokere bamenya kurethekera chima bagetinyaga nto mbecha bakebaringa makobi ena batobora na twenekana totiria mwangare togakiro twakata bachukurai imanya mongete kwa magatati mwathe wa ndio cia twikathokanga totiria mwangare togakirwa ana batobora totiria mwangare togakirwa wewe thokwetia kwa totiria kanjo nkiripotera uru TV kuma thokoni ya marimanti Nteto Paul Wakabithi.